atu me he whale whamawhalalea o e retio e whaema walwhito poine ni ma. Ka utaha whamawhalalea broadcasting. Ka tama ke whahokanga tono atu ai polokalama e pombongi e aho ni me he whale whapure anga St. George me loto nukwalofa. Pea ko e ahoni i he pombongi e aho ni ko e whataha anga whakonferenisi ai e Palemia pea mo e ngaahi kautaha tu whakio ngongo mo whamatala. Ko hike lava ke tuku atu ai ngaahi whamatala hanga tonu. Ko e hae ngaahi o ngongo fo'ou ke tuku atu me he pure anga. Ko e kaweinga o ku nofutaha pea e tau tokanga ko e koviti taha hiva kai umaafo ke tau feinga ke tau tauhi. Ene mafola pe ko ene alu ke tokolahi ange ngaahi fika. Me fika whamumuitaha whaka ofisiale ko ia nei tuku mai ane afi. Ko e tolongo fulu mawha pea ko sai e toko taha ai ko toko tolu. Ko e ahoni te tau wakai ai. Neongo peo ku ave holo ngaahi whamatala ko to e tānaki mai ai fika ke to e Lahi ange. Ka e toki whakaha heni pe ko e mooni. O ku to e tokolahi ange, pe o ku to o mao, pe o ku holo hifo, pe koe haha to e mea mau inga. E toko mai he Palemia, ka o maafo ki a kenau tolu me potunga e malu'i, mai ngaahi potunga e kehe, pe a pehe ki a ngaahi whehui, e lava i pe ki hano o atu, ke whai mai hano tari, pe a tokoni mai pe ki a te tau tolu, mai tau whanonga ko ia o ko whai. Tau whawhitai ko tau pēke he otua, he kumahino ka te tau tolu. Kone palo mesi mai, pe o ku whaingo fua, pe o ku whainga taa. Pe koe hae tu unga o e whanonga anga, ka kune ia te tau tolu ai pe o tae ngata. Pe a kutu uai e tau whalala. I e ngaahi ngā ue, ma ngaahi whatongia ko tau pe o ku tau fuesia. Ka kumahino ki a te tau tolu e tokoni mai ai otua. I e ngaahi ta whaaki kehe. Mea te pū e tau talango fua ke ngai tūtu uni o fiema'u he potunga e malu'i ke tau mui o fiai hange pe koia koe pau ke tui e tau mas i taimi o ku tau aluholo ai no foma'u o ai aluholo ke ngaahi feituu pau ke tau talango fua he ngaahi ta whaakoia whanofano ma ngai mea pe katoa e ngahi me au tōtou whamanatu mai ko tau o sifou mai ai ki tau tōlu. I hono ahi tokolahi, ai ngahi tō unga ko ia, pia ko tau whianga inga moia, kawai pe e tau ngahi polokalama keke. Pia ko ate o whalahi ka te kemou tōlu, ta tau pia te tau tōlu i tongani, pe ke ngai whanua koe nei tō apure anga, ka hoko pia e whakataha anga koe ni, ko konga mahu inga ia, pe koe hala whanonga o ku tuku atu ai e pure anga. Koe hape ngai mea o kune fiema'u ke tuku atu. Kua paupe ke tuku atu. Hange koe ngahi polokalama ko o sifotutu i he retio. Ka koe uhi koe tau ngau e whakataha. O kwhai ai wheuno aki e tau ngahi polokalama. Kai kehe ke tau inasi i ngahi whakamatala mahino. Mai ngahi whakamatala o tokoni ki a te tau tolu hono katoa. Ko ia koe ngahi momenisi mei heni, ei heni ai e Palemia, pe ki ha ni ihi, mei he kabineti, kai o maafau ke tare ki ta malu'i, mo kenau tolu me ta whaaki mahu inga ko ia, ko hie ko e ngahi whatongia, ma ngahi ngā ue ko e ni, ka ku whai ai he whetoni aki, ia ngahi ta whaaki ko ta pe. Pea ku tau wakai pe hono tokangaekina pea mo o whai o tau ki whonuani. Tu kehea nge kai ngatonga tokolahi o mo ofa mai ke te mau tolu i tongani. Pe koe ki talamu, pe koe puha, pe koe kofu, pe koe hape, ha mea ka oku ai whaamu ke au mai. Pea oku te wakai pe ki he lava atu ai ngahi family, ma o mai ngahi ofa ko ia. E taim ta tau o mahu inga ka pau mau whanonga mai o mo ngai mea lere pe o mau whanonga le tio ma ngai wheituu. Whakapapau i o kutui ho mask. Whakapapau i o ke whanonga holo mo ho kāti huhu malu'i. Whakapapau i o kuke i ai e whanki i hina koe ni sanitizer
Ko hinga ko taimi ko tawalai ke tau ngaahi talamu mangahi puha mangahi mea pehe o te whano ma upe ko uhi ke whawapau o ku malu ho tau ngaahi whamiri hangi koe koe talatalai whare mo ako nake me he pot ngai mo ui koe aha whawawhawhai ni nuku alofa lala aale reipe pe a pehe foki mo mau heni a ngahi wa atu whake o ngongo mo whamatala ko awen mo Luciane Luani malava mai me he walfit poi nima ke whakahoko ai ngawe mahu inga koe ni ai pule anga ki ono tuku atu o ngaahi whakamatala pia koe taimi mahu inga eni ko hi ko whepe wheitu au tau iai whapapau i au tau whanonga holope mo tau whanki re tio pe o ko te api pe o ko te lava atu ki e te ngawe pe o ko te whanonga i he mea rere ai mau inga ke tau whawhanongo ko uhi ko e ngaahi whakamatala o fiema'u ko ia ke toko ato ke te kemou tolu ai kakai ko ia o e whanua. Ka pau e whawhoke tau manatu ke kōhiri pe mo kamata o e mawhola ko ia a he koviti tahi vai he ngai whanua i tō pure anga. Na tau mamata atu pe ki he ngaahi ata pe mo e ngaahi ongo pe tau whanongoa pe i hono tuku mai. Ai tu unga na e au ki ai a ngaahi pure anga i toa pure anga ai pekia tai whaalaua ka koe uhinga koe mu atu ai mahaki ia pe mo ngaahi vai lasi o mu atu ia i huhu malu'i ko tongani e tau monu ia ko mu amai pe ai huhu malu'i pe toki hao ai mahaki pea o ku hao foki i he riwanga keke, hao he delta, koe ni koe omicron yen. Tau tā noa ve pa tau fakakau ke o whai o tua. Koe vai taha i he koviti tahi wa koe omicron. Pea ko ombe ho tau whiunga. Tō ama mai pe. Pea koe mawhola koe he taimini, neongo te kemou mai e ola. Pea koe omicron, pea koe toi mea ke heia. Ka koe vai taha eni. Pea ku tō maa pe. Neongo ku iai e whanau o ku nau mau. He au te kei kenau huhu malu. Ka koe ngai whamatala ku maa pe. Pa koe taimi u tau whakaukau ai ki ai. Maa whananoa pe tau mo ui he kou hinga. Koe maa taha eni o ku tau whiau mo ia. Folo pe ai panatolo pe ai ino pe moi vai. Pe tauhi e vamama'u pe no foma'u pe. Mo tau whawhetai e beke eiki, mo hala whanonga tau whauai. Koe mea te pū pe ke tau talango fua, pa tau mui ofi. I e ngaahi tūtu uni ko ia o kutuku mai. Tau whamalo mo whawhetai ko hi koe talango fua ai tokolahi. Neongo nei te keiki na huhu malu'i, ka kuna o lava ato huhu malu'i. Pe iai pepa mo ni i tokolahi, nei te eke hoani ka kua hoani. Pea whainga maari e whoki mo i tua tolu pe koe posta. Koe no mea mai e Palemia ma kao minista ka e kamata e tau whakataha mo i tuku atu o ngaahi hongo mau inga me pureanga. Pana i Vava'u whoki minista mo ui ka koe ko wakai ko ne iheni. Pea ko mea heni mo i toko ni Palemia ka mai toenga ko ia o e pureanga. Ki mori di kana tua pe ma tau ki lotu mata ki tau ta no o tau press conference ko ni ko ni ke tau lotu e o tua mafi ko e mau tamai whahe ani a Fiona ka koe o tua e a Fiona o ke pure au niu i he mamani i he vani mo mamani o mau iai mau unu mai ke taloni a kalasi a Fiona ke whake atu e whawhetai mo whamalo mo whahikihiki ko hi ko e ala ofa a Fiona tauhi mai ke mau mau e manava mo ui mau ilo'i ki neongo ngaahi whaingata au mau tokangaekina ka koe mau tui mo mau falala
o ku ihe a fiona. Ko o tua a fiona o ku kaiki aha mea whai ngata. Pea o ku mau amanaki lelei i mau tui mo falala ki a fiona. Mau kore eiki a tapuaki makehe ki he Palemia, Palemia, kau maa tokoni Palemia, mo ho minista, kau maa kau CEO, mo mau tolu ko tonga pe, i he malmalu whare ko ni, kau maa nau tolu, nau whanongo mai, i he hope, ke mau ha poto, whakapoto, i he amanake whakahoko e mau whakataha, ke mau ha melino, mo mahino ka tek mau tolu eiki. O ke pule au niu i tongani pea ku toton mo tau ke mau tui mo falala ke a fiona mo whakahikik mo whakalanglangi a fiona e mau ngaahi ngau e hono kotoa pe. O mau whawhetai mo whamaloat ko hui ko whainga maari e kotoa pe ku mau ke mau Feohi ai mo a fiona pa mau kore ai lau maria ma oni a fiona ke kapui ai whakataha ko ni pea ke mau ilo pe eiki ko mau hao anga pe a fiona mau kore ngai be andi wa fa'al ko si sukarais ko mau famo ui amen Mista takmamata lotu le ko kamata ke tau fata pongpong ini ko le pe ni ke Fatapu ni ki he toa mafi, tapu ni ka king tupo won, fare ha moyof, wakon pe ke hufanga fakakakato faka'auha ki atu. I tau ngai press conference ko ni ngai aho kon ki mun mai. Ka ki to whakaloloa, ko e pongpong ini, maha te tau ha fou ape, at pe mo tak fehu etaha, wai fatogia ke he ho i kabineti, ke maulere at ki ai. Pe ko e kore pe ia, tauhi mo a whewui ke no au pito ko ngā ka whainga maari ke toe ngā ho mō kau whai o ngongo ke nau mai hanau whehu. Ane a whina e toko tolu wha recover ta. E pongpongi ni toko ono wha recover ta. Ko e ki o ngongo pe tau pehe o ku ki whawhi maari he ni ko he ko mei ko u klasta pe ni pe u wheitu pe ni na o si kamatai a se puke. Hange ko pili pia mo sopo. Kau asi mai pa mo keise tahai i kolomotua, pia asi pa mo keise taha i Vava'u. Aia whainga maari e lewa ai fiafi e mea te mista mo ui mo ne timi, ke whaiha no siofi, whaiha no sivi mo tokanga'i, ai keisi koni Vava'u mo sio pe koe hae Lahi ene mafola koni i Vava'u. Ko hinga ko e ola ko ia e ke lockdown pe Vava'u o tatau pe mo tonga tapuni. Ai ko lau u keisi aspe u klasta ko na tau tano ge ne afi to ke ko mo tu a Vava'u pe mo mataika. Ai tu ai keisi tahana asimai mi mataika. Ai ko tu ia tai ni mi pa ko fram pe te mo feu i mai pe ngai mea e foi ngai topiki ko ia ko nga pe o tau taimi ko ia he pongpong ini. Te tukan ke misa ke ne ki whamalala mai pe patok tukot ke mo feu malo. Malo pito ik Palemia pa ko le be ke u fangan pe ta fatapu kai hange be ko e mea ko ia ik Palemia ko e press conference fa muy pe mo ahoni ono fai case positivi pe recover i tonga tapunia ko e case positivi ko e taha ko a Vava'u ko Vava'u ia ka pau e tānak mai le vai ki heni e ono ni ma le vai na ia e mahalo ke case e taha i Vava'u e sivi ko e sivi vave o simite tahanima pa me tau ai kana e whapapau i sivi ko na o mai ko ki heni o ku negativi e case ko ia o kai ko ha me kai ke pehe ku me fo o ia malava be ke hoko e false positive ka ko e CPC ala ko e sivi o ni hanga whapapau i ko e case ko e positive me Vava'u ko case ia me tu anu
positivia i he PCR la. Pea kui ai ni ihi kehe i Vava'u o ku ngari ko ngari he hanga e mausio o ku e lava pe ke na hoko ko positive ka ko pau ke to e repeat ai sivi ko ia ke whakapapau i aki. Hanga ko e mea ki Palemia, ko e tu ko he tainimi, ko e tokolahi taha o e kau puke ko e niu me i he cluster, ko vai ni, ko e me ko e fo i family peia, pa kunau oskamata pe kenau tolu o nofo i api. Kau mo piri ai aku ko e fo i family pe e taha. Ka koe ngai mea koe hene iai ngahi asi tō holo hanga koe asi ki keisi mei mataika. Ko e keisi kolomotua, ko sopu. Ai koe ngahi sopu koe familia. Tako, koe tū ngai o kui ai koe he tainimi. Koe surveillance na whai koe eua mo hapai. Ku ngoi bihe potungau ku fiema'u he surveillance ko ia na no fa te konga ti mi Vava'u o hoko atu hono to ko highlight ta hono savia pe ngai u feitu ko ni ka ko nai tau te fito e sivia ne afie ke kau laine mua ai nai ko e CPC ala ko na o mai ko e sivia e te ni mahiwa ko kau laine mua ia he pe nai lava mo e sivi rapid antigen test ni mahiwa pea ko tu ia ko he tainimi te ki hoko tak pea ia pato ki na ia hanga fehu pehe ko tu ko he taimini ko e tosi uloaki pesete hi Vava'u he tainimi ko e tosi wa pesete valuhiva pea ko e booster doses o ku i e pesete tahanima he tainimi. Aia koe tu ia koe i he tainimi. Aia ku alpe taimi ke lahi hanga ki nau tolu ku nau lava mai ke whai huhu. To e tau mai whaisa ki he huhu pusta i he whalaite me Nusila. Koe tausi e tahamana. O ku Vava'u pito e ngau e tamai ki ke whakahoko koe e pusta. Mahalo koe ki mea bea ku whakahoko atu. He koutuia koe mea tatau pe koe mea whao eni he taini me utu ki ai he osi koe ni au mai ki ahoni. Mahalo. Pehui. Tau lere pe tau whonga hiki ni ma pe. Mai tuke tau takai taha pe ahoni. Lala. Ke tu mau be tu sistema faite fiema'u be kakai ke be fakamamafa'i ke mau mai resupply na me toko ni me ala me be ko feu ko ta mahalo ke ponga mo ui ko ga ke tokolahi yang o sai abito be na slele mai be foki no civil rapid test ka frontliners pe o mau inga be hanga ko na ku fa ko mai e tu ka be ke CEO ke ne organize ka ngau ke nau to fai no civil rapid test ka ngau ko ia laine moa
Katanina? Io Katalina ko ngau ke ka ngau ko i Vava'u. Ko ne ia i pe ko ngau ia ke apnesi ki he isolate ko ke spe. Ka mo fatonga ang pe ku asymptomatic ka to ape. Ko tu he tai ni mia ki hoka te ngau ki Vava'u. Ka o mautui ke Lahi pe kesi. Tau tu ko o mahunga pe ke ka kai fonua. Koe vailasi pe koe koviti alpe fikai ki o lunga. E pe foi tai mea o ki ai pe to ki holo me ai. Fia whamanatu o kuna tula ke pe vailasi i he ngahi feitu. Pe nai mau mai ane po ai ola koia specimen nai ave koi ke talamai. Pe koe hae whainga koe COVID, ai koe Omicron, whapapau mai. Koe specimen e nima, ai koe toko nima, nai ave o na o CV o mahino mai koe Omicron. Ai o i tongani. Mo whatokanga'i ange koe Lahi ange mafola e mahaki i he society. Koe Lahi ange whainga maari ke liriu e ulunganga o e vailasi. Koe fumea mahino pe ia pa whamamana Lahi. Pau e sisi e ne mafola e whai ngata ke liririu hono ulunganga. Ka kotu koe mea mahuinga inia e lala ka mai ka u whai ngongo. Ke talangofua e kakai ke ngahi tutuuni. Kai ke tutuuni e nia potunga. Koe tutuuni e nia e vailasi. Ko lea te he vailasi e lala ke tui ho mask. Tauhi e mitai ua. Ko hunga koe tauhi mita ua, na o si hanga he kausa enesi o saveai. Koe foi mama o ia e lava ke tare, e au ke foi mita ua o ia. Koe hunga tui e tau mask, ke ua te toi fakamafola e mahaki pa whai ngata e ne humai. Koe uhinga ia. Koe whano hukulava e vailasi o nofo he kiri hanga i houa. Aia koe uhinga koe ke tau faka'auha. Ka pau te tau faka'auha ai mea utala mai he vailasi, e faka'auha i tau tolu he vailasi, pa te tau hao. Ka pau te tau talangata tau tolu, talatu ke nofo mau ka ke alu pe. Au ke tae ofa koe ki he toenga family, pa mo e kakai fonua. Ko mal ko ki mea pea ko manatu iha ke whaho kwa te whakau mai. Io se anu. O kai ke ngata pe e nau huhu, o si huhu takai tu o ua pe anu e kusta, ka ko ai hanau siri. Io Luciane koe au ia ke pong ini na o si koe au sapa de na fai CV e kau laine mua mo e kau ngau e kon fikau ak pa mo e ngai mea koe ni. Ai aku ngau ak pe rapid test. Hanga koe whahoha at koe na ia ngahi case na pick up he rapid test. Pako taim koe na ave PCR la whapapau i mea i o ku positive. Ai fai ngofuanga koe ke utui ko hapal Palemia e tainim. Mini pe tahani mau mau e olaia. Ai ku kau ngau e koe folau koe alate ki EU a mo folau koe pau pe ke sive kau ngau e pelawalo. Koe feinga pe ke whapapau i pe ke pe koe uhinga ia koe o lockdown ta ofi fe folau aki. He malava ke toi whai ngata ange ai ngau e potu ngau e ke kumi a ki nau tolu koe o ku
mo ua ko he whakautua. Pa ko whampeo ke neongo koe keisi koe neono wha. O koe ki ha whakailonga. O koe koe uhinga ia ke talanga ta ai. He koe omikronia whamaman lahi o more pe mo ui ai. Koe tāpuaki ko o tau tolu, koe tau huhu malu'i. Koe mea kou whai koe tokanga, koe toko tahawhi fitu ngea o koe ni, o te kia i ke huhu malu'i. Ka hoko ha mea ka ki nau tolu, alpe koe kau tolu leke reka, pa koe nau tolu, o koe ngahi mak tauhi. Koe ki nau tolu e o tuu la vea ngofua. Ai au mahu inga au pit o te tau sio, ki ene tō maa koe i he tainimi. Ke pe o, sai pe koe na ku te ke toko te whalembaki. Iyo, toko no wha koe ni, o te ki ai. Ka e malava pe ia, ke hoko hapalu Palemia, ke hatou leke reka, ka pe, mo ki nau tolu kou te ke huhu malu'i. Ai ku mahu inga o pito pe ke ka kai whanua. Ai ngahi, tau pe tau tō koe ka matain. Whawhihoana ki ngai whanua Pasifiki ko haa moa, taimi koe na hao na repaid flight me Puspeni, ai foi outbreak ia e. O alu ai fika ia i o Lahi au pito. U whanua he Pasifiki, ko ku hange ko Kiripati, ko Solomoni, ko nau huhu malu'i nau tolu o maulalo. Ko Solomoni he laine pepe sete tau noa. Unau toki whenga nau tolu ke whai huhu malu'i, pia ku osi i he tolu awhe tupu e kau puke ia. Iai moe pekia. Ko tala noa pehe pia kuia e kau whai ongo kau maa kakai whanua. O te tau to'o ku tau osi huhu malu'i pa tau tukutukuangi pe tala ngata. Te ke sai ko ia. Te ke mau koe vailasi koe osi huhu malu'i pe tō maa ka koe. Ka te ke ilava pe koe o whakamafola vailasi ki hata. Te ke huhu malu'i ki hatou leke reka. Kia taha kuai ngai mak tauhi ia, suka toto maolunga. Pai whainga tā ia ki nau tolu ia ko ia, ka ke saipe ko ia, he nake huhu malu'i pau ke kei. I he to, o malohi e iwi malu'i ia i ho sino. Koe sai taha, hanga ko gulawe koe nau koe pesete nia taha ni mai pusta. Pa koe pe ngai uhinga ia, te ke tiu e huhu ia o ki nau tolu. Koe alat pe koe ni, neongo osi mahina ni ma koe alat pe koe ni, Lahi mai ai huhu malu'i i whaisa. E kei malava ke hanga e potungae o tuku hifo, me mahina ni ma ke mahina e wha, mahina e tolu. Kai waweanga hono fakakakato, ai huhu fakalahi, ai a koe kui koe pusta. Malo. Ai poi ko lau ko tau press conference o ko fai pe lalo e foi lalo ke o te fafu o holo e congested area e tau no pe lalo pau ke fai e sivi ai pau ke ha mi te tahani ma ki mua pau ke fai o red test before au kamata press conference ko ma tolu na ma was to go se ma sivi red test ko hinga pe ke create a safe environment ke tau fe pota no ak pe ni ai ko tau ko press conference o ko ke apa ya fu me ma winga e fai a bongbong apa ikai tau tokahi tōnaki, ko ngā pepa tā sāpate pa tau toko hoko kwat. E ka mateu o mai mi tahani maki mua, lere homou tesi, ke mahino pe mou negative pe positive, pa tok whai tau press conference ko he hoa ko e tau ratu ai. Iyo, hoko. Ore wake, koe? Wakai mai ka koe? Koe mai ka koe, pika mai ka koe. Ne amanaki ke whehu ia tu e Palemia i he tawhako e tesi. Ma kehe bea mehi kahu frontliner. O gai kakai hange koe ni koe kau ngai whapure anga whaata e kau si o ge nau ngawe ma kehe. Kau ai aki mautolu koe ni. Koe kau polis whakolo. Ke whai ange hasi o ki he sivi tesi ki nau toluhe ku nau mahu inga au pito he ngawe koe ni. Pa koe whehu i bea ki he nistama ui. Koe ngawe lahi e taimini kono whenga ke Tracy e kau nau tolu ko koku mau he mahaki. Koe hae pore lahi taha ku mou ngahi pore o ku mou whitaulaki pia moia hi ngāue koe no whinga ke Tracy koe kau ak nau tolu ku mau he mahaki pe ku mahalo i koe ngari te mau nau tolu he
he Omicron. Mala. Tele pe fe lagi. Ai ki kato office Palemia na test ko to he aho. Dai fai kato test kau faka'auha kato ko hinga pe ko foi ana faka'auha tatau kato mo ni mo he ko nga na o fe lak mo ka fe tarak mo ka kai tu fa go ne ko lo mahu inga mo na tol ke mahino na negative ai kato ai ka ngau i St George na fai le test ko nga me tatau pe hangola ko ka pois fa ko lo o kwa ni ha fa malo ke nga ngau na fai pa ko le ke mo tauhi ai tu i ko ne mas pa ka ko ni ma sai moia he ko ni ku tau pe hange pe ko to tap to lu ko pili ni fasi matai kai ni o asi ai positive cases o pa ke pois fa ko lo ai tauhi ke kai al ke ape malo lo ke ai o ko me fa ka tan ke ha malo lo mai ke ai ko me ko ni ne o ko toko ni ki hono tata fi al holo he tai fa tap tapu kai toi fa tu tama ke apa te ha ko mo positive o fa mafola ye kakai ko na fo mai hala ko ye ko ape nai ka ki mo tol ko ni mo anga ofa o mai nga he pois fa ko tauhi tu ni ko no wa tu e mas tu e kofni ma pe to fano o pa ore va ko ki lava fai ki he ni pa ke foki ape o malo ke ka doktaria te mi sa mo ia ho fe yo ko ngau ko ni frontliners ko o kau mo tolu ia I fata ke fai ko rapid test ka ku famanata benia na o silere ko sapate na me toko ni mangel tu na lere pe ka na anga fai ngamari ko ke ka frontliners ka ngau fa pre anga ko fe ngau aki ke fai huhu posta mo red test kai fra tokanga yang o kai ke uhinga o civi ko red test pa ke negative pa ke fra fiema'u ko o se civi ko ke fra papa ko ke hao ko ha ai leita ke tauhi ai lao ko o koviti va ke kemou kai wa e fai fakakakato o sai pe ku hele simita tani mate alpa ai ka to test o ko korea ka pau ko hanga e fakakakato e vave pe taimia ko tauran out Nengo ku o si whamahino mai e Nusila mo Australia e tau mai ai ngaahi toko ke o mai e ngahi mea ngāu e ko ia. Ke hoko atu, hange koen ko e o mai e huhu whaisa. Ka koe kore koe ke kakai whonua, ku mahu inga upita ngahi tutuuni koni. Ka pau hekai te mou whaka apa e tutuuni ia. Hekai ke pe mai he koviti ia ko hai ahai. Ka koe tau whi whaka apa aki ko ia. Lala. O sayang ho tauhi mi tauhi ua ki tafa aki o ke sio ki ai ha toki fenga ke mi tai ua ki tafa aki ko e taha ai aku mahu inga au pito ke tau talango fu ko rest at home mahu inga ia ke fai ia he sayang e rest at home I he rest in peace ai aku tui ko ngahi mea ia ke fakakakato ke ka kai fonua katalau ka koe ke tauhi lelei pa ke malolo iapi rest at home oku kau lelei ia ka koe kau lelei ke family hatoki ai hatai milala ku ke rest in peace pa koe ke fusai ia ki ho family toi pe mi te nima so I'll take one if I can I'll take two pa koe koe lana pe ko wakamata pe mi Malo ek Palemia ka taki ko ki ko le penia ke confirm ange ai just for our reports ko case fakakakato anonima tahmi Vava'u recover ua pe tonuia ko recover ta ikai ko case ko Vava'u confirm case eta ko ia io ka ko sio peni ke fakakakato for our reporting recover pe ta pe so far ko ki feu yo no wa pe ia pe ko pe lava ke kau mai he reporti ai pe ko na o si huhu ko toa pe ko hai tu unga wi na huhu malu'i pe mo e fa si pe ka taki ko hai tu kunga wi huhu malu'i ko na Vava'u ko fa pe seti ko o mai e lava ke o mai fakafika ka taki hange ko foi balwa fe ko na nai o mai ane af ko pe seti ta hanima out of the total population of tonu kenau huhu kapau ke lava tal mai tai min kapai toki mai he tali oko ka ta
Ia, malo. Malo ko feu ko o mai. O kuma o peia ka ke malava ate taini. Ka faka'auha po ia ke talate matai fika. Hange kon ko tautano ko ke ikai ko ke o mai o huhu. Uluaki, tos uluaki, na Vava'u hiva. Ko taini mi. As of this morning, ta fit one. Ai ko fa malo atu elala mo ikau media, ai ko tau fenga ke kau mai au pe taimia, ai ko tau foksio tau dulu ko toko memia o toko tahafe, aki na tona ke tos ulo aki ko na os ha. Ka ko no fai ki ke u me ko ni te isa ko tau fataha ko o mai ngai matai fika, o mai mo me ko Vava'u he ko ku kau mavahe. Le dia toga wa feu. Ikai. Luciane le liu, ai ko feu e wo pe. Taimi ko ni e koviti. Na ia mate a neafi I vaini. Ka ko kuhinga pe ko hanga o fa mai no ko ha mo tutu uni ko ke taime mate. E ko hinga kwa ni fo ke mate ko e uhinga faka'auha. Ko taimi koviti au pepe ta ko to ko mate ko to pe ko koviti. Ai ko ai pe ke mai no ko asima longa'i ai ni ihi e tutu uni ko na fai. Ka mau inga pe ke tau fe mai no ak. Malo. Malo pe ko feu ni na Australia ni afi was mai no pe na fa mai no te CEO health o ko ko fikao again mo koviti. Ka feu hoko. Tutun ko ke mate to hongo fulo aloto toko wanoto Iya. Hange pe ke mea ki Palemia ko malolo faka'auha pe ia. Ne osi uai pe no historia na mas tano pe kai mo ne toketa. Pe ne os test pe ia. Pe kia ko hinga pe ko na tula ko ni o fakatapui mo lockdown ko hinga pe foi tutu ni ko ke fa be no telia o putu. Ko ya ne felawi an mo koviti. Pa ko putu wa ya ki motu pa ke mo ko mai ke putu mo ui. He hange pe ko no mai me muri ko e pa tu ko close casket. Okay, I apply pe protocol tata pe. Very fast. Malo ko ki feu pe ni ki he ke ponga moi. Ko ki feu wak feu pe mahino pe ku o ku sai ta hu raki ho tolu pe mo pusta. Na I love mai ponga moi ke ta faki ko ki he tau taha ke tau nima ko lo ben o si roll out ni New Zealand but what time frame ke tau mau ai hu malu'i ko ni ke taha ki lalo pa ua ko ki ai ka pa ko whakahoka whangi rapid test ko ni o waha mea ave ke toko taha ko ia ke mahino ni osi beni ne rapid test na ha fun line ia rapid test to tolu be aho pa whakaosi peka ko hinga ni ke tawhake uksio ke kau whangongo mo tolu na ki kole benia pe ki repetesa be matolu he taimini he ose press conference ko ni ki mo ta au ke mo family ke mo la ki ilo'i pe ki mo ta au ke mo family malo bito lala ko tu ko feu Iraki na Australia pe nga he press conference ko na to kamata huhu ko I Australia mo New Zealand tau ni ma ke tau taha I he mai na ko osi ko nusila kuna u ofa mai huhu malu'i ko ke tau nima ke taha ki tongan I pereri. Ko rapid test ko ke hau hataha rapid test pe o atu hao kat ke mahino na ke si ko tu o kai ke lava ia. He ko hinga te ke hao ko ahon te ke positivi ko a pompong. Ko foi me beu mahino ka ko ke hanga fakahoko ke to na ke osivi. Pe o te ke loi. Ko tau palparema ko ahoni ko ngai me ko ia. Hanga ke te tana ke pe ki he fehu I ko pal ko pole fe hanga hangai mo kaunga o he tainimi.
i he kamata ai hanga e he kakai o puke puke ai whakamatala mahu inga ki ngahi feitu o nau alu holo ai. Aia ko nau tolu koe nana o mai whakamatala na lava pe o puke i nau tolu koe ia o sivi pe a mau ai. Tau whatata ki pe a vaini. O se tesi e tahawhe ni mange au tupu ia i vaini pe ia. Un negativi ia. Koe ki famili pe nia koe o na e positivi. Ai ko toko tahtolu. Ai ko nau fo nau nofo maa. Ue ngahi feitu e unau puke whakamatala. Pako mea ko hoko e ngahi mea nuku asi he. Ia e whaikawa na ia neongo na whaikawa e ki mua. Pea whai lockdown ni. Kai ke talamaia na ia. Ai ko ngahi palopare mai u whehanga hangai. Pea toi alu e keisia lahi anga ka pau e hanga he kakai o puke e information ko ia. Ai ko tuko mea mahu inga ia. Ai na whai ato e kore ke kakai. Neongo e ne whakahela. Ai pe haki i notebook okay hiki na aku i panke fe he time koe na aku i he feitu koe he time ko faka'auha ai fe alu aki ke fai stock up koe kakaet ai na ki teu ke time koe to hopa te lockdown ni ai ko ngai mea aku oku fam koe ke mahino e kakai ko le fra muy koe ke repetesi Oa ai lala ke mau fai ngofu ai mea. Ko mea ko ia e lava pe ia ka ku fema'u ke organize pe. Te uia ki mu aki time ko osi ai ko ni. Pe au ka ko tu e fai ngofu ang he time e fai press conference i lalo ka ke fa fe alwa ke tauhanga. O practice e tau tolu ai ngahi mea ko ia. E ko ala te tai ni mea tau expect tau ke kakakaka pe ki olu. Ai tupu ko ia positive cases, Malo. Burning question, be. Pakai pipe na start mai ai koe pe lava ke mau mai information ni koe ni ku mau pe koe hai tu ku na huhu. O si raki ua pe te giai pe ko osi. Koe ki nau tolu koe fo i case koe ni ono nima. Recover taha. Na osi huhu tosi ua kotoa. Ai ko e tunga ia ko ia tai ni. Ai tu ke pe ko ke kaule ka lalo ka. Tu ke pe kaule ka ke huhu. Pe a ko e pusta ko na tol pe ko ku tai mi ko e na huhu o slava e na huhu pusta. E brief mo mo ta ko no po ga mo i hange ko me mista o sia to ta fini manga o tesi o vaini. O wai lewa fiema'u ko nau tolu konu puke o i he foi pupunga pe ko foi cluster pe konu family koni i vaini. Ai lewa o ku nei foke whakatata ofi ke ua hawa vaini ave nau talamu. Ai lewa ko hunga lewa ko kalasi ko nau tolu konu nei puke mahino kai nau lam to ha o ko si nofu na pau ke nau nofu ma na. Ai ko toi ngai ko mahino tokolahi ko tahafni mangea ko stesi. E whakata lewa vaini wahane talamu o ko mai kono clear me wafu ke ata ha he ko nga ko stes ka to na tolu puke do fo ma we kai ke ngofu fu ke na wal ka feitu ai ko hinga pe ke toko ni atu ki he lockdown ni ko ni e tau kakai ko me pe ta na e fa ta no ke ai pana te repeat pe CEO health anehu he ne interview anehu ko tawanga mahai ni foke ta fikau e tau whanau ke whai tau pu lere ki he pana hange pena e whatanoa ki mua press conference ki mua ko nau tolu e wana po te ke nau huhu e whanau ko ni taha whai ki lalo o paure o fuaha me o fiema'u telefoni pe ko lu e atu ko ke o si huhu wa pe ko huhu tolu o whai faka'auha he ko e whai ngata ke lava puke he ko ki reka ko taha whai ki lalo o te ke huhu whai ngofua o pito ne puke pa e lava pipihi ai mahaki whai ki mea iki pe he a paure alo indirect mo ataha pe alo tanoa pe ke alo mai ha mea me hataha o alat ko mo api fok me pe o whano pe ko ngā ke hand sanitizer because e lava o ngā transfer mai ai virus i ka koe i ho close contact pe he whai ki mea iki pe he ka ko tui a pau te tau ki ai toko ni lahi ke tau whahau ko ni me he mahaki whatu tāmaki ko ni pa ua e whamalo lai. O mo ke hoko no tukua te whamatala ki ho tau kāinga tō ngā, ko hinga pe ko malo e whonua. Neo ngona tau tāno pe he aho ni ke kovitahi wa, kau kai ke galo he ni ho tau kāinga ko ni na e uesia i he tsunami. Hoko lere pe ngā ue tōn Palemia,
mo ni mo hono atu ko ni ai ko kau e ko uhinga ko honau tesi ki nau tolu na nau fakamafola atu ai mahaki ka ki nau tolu ko ni kuesia ange ko lau ko ne na ke kau polis fakolo mo tolu o lahi finga aki mo kakai fe aro aki ko uhinga pe ko ngai uhinga ke fakapapau yo tui ha mas fakapapau yo ke famato ato yo fako fatongia ko ni na hoko yo ke puke ai pe hoko ai o ke fakamafola to ai varesi I ho to fe iloaki mo kakai o na fe fononga aki he hala kai to ame ai ko famalo atu pe como e kataki e kai gatonga he tai fainga ta ko ni hono tata ki motolu hono to homou ngaahi ta dai na ni ko hinga pe ko le falu ku fua mo hinga pe ke vakai mo tes ai ngai feitu ko ni ko hinga pe ke finga I ke frasisi ene mafola ko ne mahaki ko ni ke ngai feitu ke famalo la het pe tu dai me pongpong ni pau tau fa fitai pe ke ki ne ke mai ke whahoka tau tau ngai whatongia ke. Pau korek te tau whaos. Pau e kreso tau iku si suklaisi. O whatamai, wheo he lau maari e maani o ni ke tukuia mau tolun ko toa o wana hiri ka whaipio tai ngata. Tātou whake kongo mō whamatala. Ai ana e mea anga tonu atuai ai Palemia tonga hoa kawa mei liko. Pehe ke ek minista e potunga e mo'ui. Toke tā saia piukala, pehe whoki ki he iyo malo hoa kawa mei liko. Pehe whoki e ek minista koia o e potunga e kemou mo e takamamata. Whekita o toi kamano. Ko e ek minista paanga tataf mo yaki. Pehe ke ek minista koia o e ngaahi ngau e angala Lahi. Pehe ko e moi ko 17 tau moua. Pana I heni foki pia mo e skeletal puli mo skeletal ke kabineti e kita etika koka to mavahe tale kita e potunga e mo'ui to kita siale kau ola mo kina utole kau ofisa maalunga pe foki ki e fakakakato ato e polokalama koe ni ko wakai fopeo kwa e mo e fehui na e o mai fe kau polisi fakolo e na huhu malu'i ko tō taha polisi whakolo ko tō pehange koe na stuku atu I he ngāhi o ngongo ki mua ko pau ke kakato e ne huhu malu'i hoani e kau polisi whakakolo ko tō ape pea ka pau whainga maari e ke alu me takai hono tolu posta pea whakahoko mo ia pehange koe ko tui e maas mo tauhi wamama'o mo ngāhi mea ko tō ko ia ai mea ko ia o ko fiema'u taha ko tō ape o ko laine mua pe o kuno foi api ko pau pe ke tatau ai ngai mea ko toa I he whaihi ka ke ko whamalo atu malo mo mea mai ki he polokalama ko to iai ha ngahi whakamatala fo me he pureanga ko e whonga tatau pe te tau whelongo aki ai kai pe he foki ka te mautol ko toa na whai whatongi at me he ni tāna tohi pe he foki ki a aripate ki sina pita takafua Luciane Luani ko Katarina Tohi mo mea.